Hadir kejia kun ka bating uba Ardent Miller besai moj ulayo ke jingjob na Nongkrem Constituency. Uba Ardent Miller besai moj udah ukertong ka VPP baru ulayo khalai hajar san pukandai vote da ka batam ukertong ka United Democratic Party uba Lambor Malngyang da sau hajar ribu Prah vote. Uba Lambor Malngyang ulayo Prah hajar kandai spa kandai poi vote. Vote pat soba da sakhiat bah Lama re ulayo injo hajar sau spa kandai vote. Uba agent star kurkalang nakaseng People's Democratic Party ulayo siajar lights pa andripu ar vote. Uba David T. Karkongor ulayo South Pa San Pusau vote nakaseng BJP. Uba Sadonik Nongklau nakaseng Congress ulayo Arspa nyopu ar vote. Uba Johannes JTL Lamare nakaseng All India Trinamool Congress ulayo Shispa nyopu vote. Boruba Bindu M. Lanong ukertong Shimet ulayo Shispa Laipusan vote. Ki vote ki blalet chaka nota lani ki baklam thep chakinu ki kertong ki poi chaka Shispa khandai pulai tali.